Halo para pemirsa, akan sapa kita semua. Yahoo. Di sini saya akan kembali hadir dan menceritakan satu cerita rakyat Nias. Jadi bagi para pemirsa, bagi Bapak Ibu pecinta cerita rakyat Nias, jangan lupa subscribe, share, dan like. Jadi cerita rakyat Nias ini judulnya yaitu Fuyu Bereta Kalito. Jadi ceritanya seperti ini. Me bereta solo bua ngawawa niha. Soci sosiawa bahu kukiu la fotoi dao belada. Basi so sito badano la fotoi siapa putih. Ya ia ni fotoi ono niha. Me bereta ya irade hasara dodo. Lu fabali, lu irai fa ubu ira. Nah, ononiha ma ni fotoi siapa putih sojo apota ira me bereta. Ya iya baba nga acuhi alito. Adro dania ero mudrino nononiha mai ira vangadro alito he belada si so baho bukeu le duna bale ucara-cara romudino wa i nono niha ba mai ira mangalulu mai ira vangadro alito he belada si toroi baho bukeu jamu jaluo jamu jama mangira-ngira nono niha lama mane hibaisa ina tola taila banga juhi alito adu kepilana beru erola adu kalito kepilana ba ihale nononi hano meki ade ibe e baha balo ma bapaha jadi lola ila iya bagi nutum na ia juhi hunia kalito moroi bahuyu bilana lamane mane mae ononi hano mae mo aka gei ira lalau aka akara hiwaisa ina itu lala ila majuhi alito ke belana iya tau lamane pelang me ita tak ada kedah kalito ke belana si sobah ukeo Feta ira la fihebe khbelada la mane hebelada bihu makalito ulofu braaka balu mane fudino kuma mane belada no mai lau balu sabatatu so kuda belada no mai de mai ato mriao bahu kukeu mane ba ai bahaba lo la mane ononi hano mai ade kunya la damu daga bahaba lo soka dan nononi hanoma mai ira bakabalo bapaa menomu ira bakabalo no meke lamane mane belada maila ila tra ukumuru bakabada ade berloi ila da belada tunya mano behu bisa saba bisa ila yo ya maila ila budra ukuna waju hikalito Roma drauku yai draka murid baka bapa apa mafai mai ila mando drauku yo nasi mane dau baite biami ade lamane kheda unoni hano ma ade beratua-tua nunoniha bermeniha lamane bang mau khbelada belada dama aku bu ipaha ku udro balu ko draka khawatu ufali draka banano be draka khabaku adu khubania le maila ila drauk imane khda belada no made hade basidu ni wami adu yisidu hule le maila ila drauk hana sakhudania esomano cidola roma ni hana labe bakaba polokhano mayade tenya mano bolokha chukha uchuha eke buai doki-doki. Orma man akan menunihan oma esa.
enao la ila na ya cehi kali bela ya wa ini da yola bami ai bakabada soko dan nononi hamlai daida hedre na binera la ke baka polo kana mai la keluku ira baka la keluku bala mane kepela na mai la lu mai la ila tra ku cehi kuma kalito yo bala ihalu kuda buyu ma bela dano ma edre olalu bai halu dali sak sara dali no ma edre foma fandresa iso bikunya buyu ma kuda belada ibe raponaje poba kameta ni futa-futanya no ma de badane buyu lo ararama pohare kalito ibe batu na kuda bela dano mai meno arai baduduna ifehede no monia no mai yo siapa putih ya kemikali to no mai amiri no kumin marase ya ni alawalu sok dan no nia no mai la hoku ira muroi bakaba polo khano mai muira baer lau hedre sok makali to bela yo yabo mulai daida ke daun no nia no mai mới rất là hạt men no la hạt lo la mane khuda ko bela dan nomor sawa ke leuy yo sawa ke lo ba hasi bai ke la ruki palo ne vali bo fanura ononiha umau ira la mane bela da le ma adu sai khu kwalit no ma ila khu he bai saba ma chuhia itu yo tarai ma khul mahal khusai bermeno ilah belada meno iromo mo fanu si ai kuia yo mola limo prao mola ilah ku ma chi ali no maya atro dania fanu nia no maya re ihalu nabu moro banaru au ihalu habui fefu de te chaku no ni hano maya ihabu mai lifi bakine to da imane yo tarai ma kho te bai faluha ira pelada fauma ononiha. Jadi begitu cerita asal usul kenapa orang Nias mengenal tahu bagaimana cara membuat api. Jadi pesan yang disampaikan kepada kita di balik cerita ini yaitu hidup kita tidak hanya tergantung kepada orang lain, tapi kita juga harus berusaha. Kita harus belajar dari apa yang telah kita lihat, dari apa yang telah kita pelajari. Jadi kita harus melakukan demi diri kita sendiri. Jangan terus-menerus selama Anda hidup bergantung kepada orang lain. Sekian dan terima kasih.